Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kita mau makan nih, menu kita nih guys, bakso mercon guys, sama kulit ayam crispy guys. Oke guys, sebelum kita icip-icip semuanya, kita berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Selesai. Oke guys, mari kita cobain guys. Bismillah. Guys, makan. Mantap kan? Campur.
Pedas guys. Jawaban terakhir untuk kalian. Oke guys. Jangan lupa komen, and subscribe.